Dana. Hey guys, nagpagasolina ta guys kay hapit na mahurot ang gasolina. Ano siya guys? Guys, nagpagasolina to guys. Automatic na siya nga ma-pop up kung mapuno na. Nanididiring sa Amerika guys. Siya humana siya guys. Kauna na to ni. Atong ibutang dinhi. Ado. Okay. Good. Dre, would you like a receipt? Yes. Here. There is the receipt guys. Okay, humana guys. Bye.